Kaseng hituk se rencang circle de laibo ujor ke audisi ke West Giant Hill District yai rukom krek khaler ya ke jal jiwan mission JJM scheme haga thank se rencang wa kanthum ya ke chnong krem labit nong muli mobakhon nong themi se lama hei wa ke krek to ko chong dor nyau klur arphau lak lipau suhajar sos pa san phau kawaman ka poisa wadamang da sarkar perdi yo penbiang umbam umdi we ye ni de chem le kat kam ka RTI wadayo daong wa ikre to iwele tangdep he wada pen emkam le da top gawarim ka wada nyam rong themi don hi we da pen emkam le da ki pai warim kat wa ka work order to uchna da ki top themi we da to le open emkam da ki pai wa themi he yo to we ni da dep le wa pha chithi chak yung kre kam ka PHE RWS Jawai division yo lai pen man da ka joint inspection tangwa de le ye ni kaseng helai pa yong ka da chem sekhet ko irukom kre man iwom yahap kat kam ki kendon wa debo kam tem yo sa klem da laibu da ni ko ujor yo ki wa chong chnong ye hoki da maham le wo laibu ujor chaka Ministry of Jal Shakti ka sarkar perdi ledam le yi hejrong ini inspection the office one halor wa dong de tnala da yo final report da yo woro jai le manda wan ka complain is dang ben tnai ni kadam ko katte wada tnali kadam ko te ko wat hijing lu botang san pa hajar lemem hijing lu ni tupa yong ide wa kamu arfa son ajar wa hadoki ni te daw ini kle yong ide yu le wa ka pom house le em hi yong warim hi te i la da kamon te thik ni kle yang ki motor na kle yang ki machine ho to ogni ko le in lu ki ka mo chi pha san lak Henry kata ke ciklur silak kaprajar terkat online ke ini mentoi jing mentoi bai ba Henry daman jing mentoi semen arngut de nakaliang yang ila de champion i wa terkam ga tangki wa em kini tangki rim le ko chana ka chong to ki poru moja ini Henry ka uraman ka te depan hablang ba ka da biak rong ka depan theme ka ba depan man la ka kam ga top yang ke JJM Ba dia kesengchon yang gani katop ini kat wan klur kat wan paulak mti ba chewan lai kala myo jing tim. Te heju ipol la de yu i wa kitangki le apo chong po thao yang i hijing sekiat wa to chuna hajrong. Ile wong chuna hajrong khnang yu pressure ko Ukra yu pa yugi yung sesem yang bro. Henry da chna ba khandao. Wa ko mem pressure ko. La da chna gi makna gi ki connection point le mandapo ko mem pressure mpo sunggi bro. Tada yu cibun kijing kre bakla wato organik skim. Nite daw mban se hap chimi kijik khial kijik kle nak de kaseng wupun bha permit dia sisin. Tada kaliang yong i wona chem ile wa nak kaliang ka phat parti le kam ko chnong wo he chnong wo kinong kitam chnong. Hijing sia yong i dum kam kinong kitam chnong to man ki kelong kor ko khia upai uyu yei bha yei miet yei mentoi pai ba Henry da yu i wa kau man ka te pia emi kinong kitam chnong le yo ji mentoi le di he wa komon pa iba uli sangi kat igani project ko po cha ka soklur ru san thon ru lak karwon re wa kai ni kre wo mi ha bre wa ko ordar wa ki pulu dem ki bai ki sang nang yo mentoi ki chimet mem ji mentoi pa iba hiwan le te kani daman ko ki kre kam ko torti bha yo te heju ipor le ine kaliang yo ka sang hituk sa rencang mban ci Wada ila ik inspection sa office one inspecti Henry nakaliang office PHE mem one inspector le MTP bodo juri ka bam sab mo the juri kreator timo mani ir san inspection mem one ka one le kajing di pai liyo le ni jing chat kita jini hukum kre apa kata ka thang jong ni dan ite daw nakaliang ka semban si ini isa khaman wa hini por wa one i molikerpat i de kajing tho chu bisi wa usnyau bha uchin kiau Uyo pa uyo ka office le department yo ka PHE wa wan ki ule ki inspection wa yo i ba yo tibi le wa sieto mo mi to mo katam ko work order nani katam ko pa paisa dak sarkar wa sieto mo ni kre wa ta paisa do te don hi nakaliang i kam hito yu tori jahmat barum to ide la do chong sa sang Henry la de em ki won ki tha chliang chking ki tha chliang wa da kre ki won ki department dari ikam ko sing itu chem i wa kreator ti negele ko office ne gor wo department le ini negele itu dele le mi but tham tami kini ki yong i betar ko kre rencang imbe ila da muan ki jing kre ko wakat kam ko wok ardar ne kam section le sarkar to ten ni flexible to hari ko pormo na kaliang yong kamu presiden yong ka itu saat til sensang karikar wakat tukan ni ki prambar ki khot ugin osong chnong negasi da 1 week sa office duty
wa renjor persai ya hejing to wa kani skim yang gajal jual mission wan jori hejing to wa sem kat kam ke RTI wa dalam kat kam ke RTI wa to wa he bahaga sanction hejing to wa kali nadu ka kse chang krem lebih ke sanction da po ka amau da po kamu so klur san phalat tetap Henry kat kamu dah lahir dapat dah cek bahaya yang ikut Islam pada lahir lek thok film ni cek ni buto dah yang kan ni dah lek kompan ki haduk dia dok ini ki senong buto ka chong bo kon ka nong thbe se lama nong mule se sang kren lebih the total daman ka bisa ka wanya yaw klur tam Henry haji lau ti ong ire chem ni wa yang ni jing bengkre ong ki daman gi go bakla ila ong daman bakla Henry yang kan ni hi ka dam go ide cek dia pat bahai daman go gua haneng da naliang ida penyo i yagi yang ke video da phalang ini wo pai usakhi upai ba wo ya go he gani hanen to man go mon swa yang go bata supply harai gani hawa go da chna thamegi gani man go hadin wa naliang yang ida lap ya RTI bada bo ya joint inspection harai mana bo ya joint inspection em yo i ju ba ga yi le ko to naliang office ban di chna gi gani mana chna gi ni de la survey de chemi to wa gani to man go wa yo defend yo ka wa de klam gi ka tu ka ni ong gi wo chna hawa yo defend yo man balance Henry la rapai bahai kamnu balance hawa kar kini ki chnong kar kini ki chnong wa do na gani ron hi ka dang supply hado ini ki chnong gi wa so san chnong umi ha bi wa tangli so gan chi go le yu em go da chna ba di khmat wa to gani demi ba go chendau ta gani ger kom chna thame gi gamut do kat u balance don hi ya gate gali khnang lai go or gani hi lang i mana pai bahai chakan nuran hi gi bna aba ling de wan slap leng ra ka kani man go yi mut kam kino chong chong ba kami no lam po kan hun ko mut wom hoy de hile yang yu chong klik ti ba de chemi le or lao ti le wa gini gi kana tang gi man kana tang o mi ha ikre yong ki ila on ha wat em hile hado kate o yi upan skele o ya gini ki pa irim le da phil lang gi churu gini ki de ta kam te na kaliang yong ikam gi hito wan mi isa khmat office yong DC wa kar pari la yong DC wo uchimu ya gini ki kam uchum khiau bar ule le em kam dalam kam te na yang ig report katu ka ni na kaliang yang office yong DC dada na kaliang DC em chim khia gi ni imban se I kam gi hito le ne kam gi no chong chong ha po ni sen sang bar pon area wo bo I de jing tho percha darang ya gini wa chdo chdelhi kini to mang kharwa le ni kini to man go gajing mut wa gajing kwa le I kam ge sen hito le ni kam no chong chong po ga sen sang wo sna bha gi uchna le ni open thme ya gani kat kam ga estimate bat kat kam ga sanction ko to kre gi kini mut man go kaluti go ilai ne man ta I bha imet ha po ga chong ga tha to yang ma chim safety yang mo yang de ba klam di ja ini kor ina kalian yang I kam gi no chong chong pura yang chong ser chang but itu for le kam ki member but di pot yang ka sing itu share sang circle the one in ne ka sing ha ni ga how ini one inspection ya ga ni ga wada e de ka JJM ya ka chnong share sang combine but the one inspection ne ka sing kunong kong na ga liang ka sing itu ho to unik la iki ha ni ga how ini ke hiji to ga ni ga how one inspection ile one inspection ni katam ka RTI wada apply ini wada danga mali dasan papia ini por de apply ni PhD de yo ITI ban bada yo ida pa ikut Islam mem yo to tang khajiak le haw yo to wikre bat wa sanction yang bisa warbo de sorta ni te ida pemban si kam kinong chong chong bat kam kinong kikam ni betai bhalang ibha imiat lang kam ke sing itu ni ke simban si the one ini kawan is ni kata te de yu pi pa iba wa ke jingkre ini the UP wa kani kadam katam ka jing chem yong ina ka sing hito katam the UP pa iba kani kadam katam ba chem ina ka sing hito hawato wa sing chon da ko ko la kam wa chiklur chispa kam wa chiklur chilang katrajar aspa san paprika dia kani yong ka krem lebit dia set sang combine the UP ka te to kadam rim udah krek nadu ke kor udah rim daja untuk de ke skem ko kani emre ko krek ikan itu kani kata ke ciklur cilang arspa sanpa jar terka de yupi ngahi cipai yang ida tangsi de ngahi pa yang ngadmut ya kani tang sanpa hajar mempo ko ni te da pai ba ini kali yang ke hituk saya encak lemban si ini jakmat
wo uklar ho to wini ki krek ni tenalor ni te wan le de yu ile wa ka kam RTI ko chami de yu i wiki main zona i wada krek da kan ni ka je de krek da ke je do pha krek da ke JJM de chami wa em mo ka ka wi ka main zona em go Henry ke sanction ke pisah hite em go ya kata ke main zona da pelai baik naga skim warim ko wana du ipor warim moja kemu de tawo krek le nadu isnem gudum reja mo Henry ka man kate da pen themme biang ya ka di mo biak rong he ba da pen kam le ya ka chaka JJM bat yuti bile wahitai wah kate ka tangki ka sanction yok sarkar udah po hite di kindi phau le lak tam di kindi phau solak ya kate ko warim da pelai umbai hite ya kate ka pisah themme da pelai chewon mem jingtit bat hiju ipor le diu in kadam le wa kani ka yu klek kuarim kadam le kuarim ite kani isna themme hostel ada thir i ki machine kam ki pom nani kam ki motor i lut mo hapo ki sa khasan lak Henry kata ka pra pa floor maka pra pa lak ka kendi pa lak san lak po sa yi kede cham ile wa nakaliang yong ki third party le kam ka chnong ka thao wo yu sorom man kam duwe chnong ko ong no kita kinong pai chnong kinong pai thao kinong pen bhai ke chnong ka thao kinong man ra ai kare kate ka ro ka par ne Henry man yo hini yong im kinong ke krek kam chnong le ku krek yo pendap ai ka ta samen ni bhai le ong kam te de yu ka wo he chnong kam ken ke krek de yu ko ka sanction ki klur kai ini hai pelut da bayu san ya ka final report wo yo abil ki kontrak claim krek chiklur tam hini baru to wo he chnong sekiat to ka third party ko kit ko ba ye kiai chon ki ba tuna soro mane yong i ulisan ya ka ni ka kam hini claim ka wan ki jingkrek si ju ipor le de chemile wa bon ki thao chini so chapo jain pia yong i de krek ye ki tangki hajrong Henry ka de krem lebih de kse rencang yu sorom pai yong i de tangki de krek hendau mem pressure ko manda de bu ki pai le tang po yung ki bru lompoi ile wa de krek ye tangki ye hendau untuk kawa hak sokau krek hajrong yo pressure ko yo la ko yo poi ke chinong ki yung system bada chemle wakat kam ki optional kita tangki mok optional mut untuk kimin tangki kian kita ki optional le da sanction sarkar haduk khandi phausan laktam kamu arteli ro chuna kam te chuna ni yong i dau yupi ki du da pun yu i wa kita tangki khanda ko tang so laksan lak kawil amlut Henry da sanction haduk ko khandi phausan lak haduk khandi phausan lak kawil te kami jingla yu yupi yong i ne kaliang ka sing hituk se rencang da ile ka application check office PHE wo one inspector yini kami jam hawa yo de krek de ki ko yo lipai li yo lang wo i wa ka chong ka thao yo pai wo kamon chu to ite krek mom to mo ka kam ka wo order la nek kam sanction Henry ka PHE le liang ki sahab ile ka min tip off wo em ite krek torti ka mo wo em re de jore ka bam sap mo mbin pushim kia ite inspection mana pa inspection i batan te priyo yong i pai teli krek ye ka ni ka dam yo Mandapa ni ke inspection teli krek ye ke ni kadam wa depan ni ke inspection ke office te pendur krek ni ke kadam di pelut kamu ar phau san lak san phau maka ar phau san hajar ni te ni ke sni ide ke liang ke sing da wan ide ui ba de penyu phik pai ba le wa kat won kan kum torki ngambe ngai won hari ngabe mai ke office PHE ba di kinong krek yang ka haju ipor wala da kami ba ura kisunong krek di kayi kita ka jing menton pa iba awa kita ki minister bo kita ka sarkar India wan ra ka kisunong kitau tengah ini porong epi megaliang ka sing hitohi kamrandin ko bot ubudin glem to hidu ikani le bot kiwi ki scheme le ki wan ki office krek torti ki le bam tap ki apo ki wan ki kisunong kitau le ni ki scheme ko krek ngado ini ni wa kani ka project le wa ka sing hitum e ko ulai ka jakmat persnyau ko Hokmat ubisi, kurpat ika, wasna bau, one inspect, yang waro ini kira iki UM hapok ni kata, cutok mom tok mo, kat kam ka sanction ni sarkar kuda po cak soklor, rupau le like approximately something like that. Te iter ni kurpat ubisi, wasna bau, upak di office one inspection ko, but you tibila ikam kinong senong, kat one iji mentau tok yo i. Ni ba anak kata ka soklor rupau le like approximately yo, wa kamwa
si keluar orang lagi sepai ba Henry kawan le keluar tamu orang kapsar lagi cepat kata yang kinu kibru le te dau kerpat di si usah bau cingkiau ye kini kekam kenang mo oman ko lai bai ko lai renti bari oman gale ko mentoy ye kiwan kinong chong apa kawan ko ta ko ro itu to hang ko ni step nakali nga kau presiden di to wa area yang ka itu circle nga ye nya hari por da ko sakhi di smart और द प्लाउ विडो है ना पड़ी यो ई काउ रखत यो गसेन kat kam gitu di project kरो kelamu gayi go pen mani i wan mi i ha gani gadam ne ha gani hotspot ko mo foto na galeng jong o malidar son papia wa de pane ga RTI ya hidu porle da phau ya ga joint inspection support yang ka office kare na gayi kita wa ka office em ki thia go hini da pau foto wa ini kijing le kam yang ka office man di ju bakla hadin udah pani ke inspection nagaleng office mumbin go la inspect da chna go ye gani gadam kum ya hab yu ong oto gadam handrai go ong kijing pai kyong i da ya pai da pai bhai do un bhai oto gani hi to di ong ga gadam hab ong bai ga gani to dim ta wo khang don hi ka te ka ban ka te yu lam yong gani hi lai go hab chuni gani kijing pher ni ka kam jing kli yong a na gi kat tu kan ni ju he jing to wo chna gini gadam ong gi wa dep kani go rim handai ong dep ko rim kam nu chna pi hawa man go arput hanin man go le pun ong gi yo balance go u he no na u jurong da go rim ya ka thme ni ha balance go kam te ngai ni kat kam jing chen ngang ba ka RTI jing lalti wo che wat pen rem jor le ya office jinong kre yong ni department ju le m thi gi ya gani ka scheme ha po gani ka ser sang ha po ni ke kren bit combine ko ong da kot ko baisa sedo gi so klusan porulak saram bru de gi wo bam klop no ru ong wo to gani to ke scheme JJM ko to open hek khamai don hi ya gi kiwan ku MP ukre eka la da pa ya horo gini kitang gi kanel tang tu da lai thwa chnen de chemi inspect gi wo to man go bakla no ru skhi de gi khmat wa do ka tele ne ga leng yong i daw pha i daw klik i ge dur ko em hi le kitop du to yong ke scheme rim da bia don hi gi rong bat da semit gi sel JJM Umi ha bila ha gani gadam kat gani da sakhiri phi bai ba ni daw i ring video to sakhi sa phi gi bai ba inong chong ha po ni ka tha nyong i kat gani gadam lani kam gani gadam ko we bam umi hado kanu tuli gi sno na gani gadam da supply ya gani ko chado umo ba khon hado nong thame nong mule share sang krem lebi ya ha bi mo i na ga leng yong i kam ka sa itu wom chong klik ti i bad hun ila ya gani bad ya gani hi nagaleng ida bangkre i wala chu DC komut ong yo tho i ke jing tho cho DC yo pha yi ki bor wo to pa ye gani la inspect he jing yi to wa gani i kam ka chong ni chong sen sang i em jing jo nong wo kro ke yo ong jing do nong wo kro bat bo le gi long yung yu em yo ye gani ko tum poi ko em go poi do pai klem ko bat em hi le kum poi tang do pai ne yi daw kat kam jing sem gi yong i hawa unyi chawa chen inspect gi yuton gi chnong da chna gi yagni gi top yong ki hajrong khna wak poi go la ra pho e gi jingkali ku pher he jing to wa gi nong chong chnong ong gi em jing ti bi he jing to wa ni wa chwa wa ni ga that inspection that party wo inspect la ne wo final bill yagni gi contract la ne office wo ule gi kam ni da na ga leng yong i ha ga ni ga por i da wai ni ga bodong ai ba da wai ni ga office wo snau bhau kre bha la da ga ni hi kadam kam ni nek go no di ong wa gani stangkat nu bna hi por yur dara no ka peliang ka slap da kani man na kaleng yong i kam ga sen i mum chong klik ti bat he jo i por le imran de ni wo tho i hok wa ka bai sarkar ne ka state government ne central sanction ga i ha po ka chong ka tha i wo bam umi khandai ga yi mun toy wo chuna ron hi do pan ta kha ron hi ya gilom gi preng ki dau tep yong ka chong ka thau la de gi jim toy pai ba yo gi kani karo na kaleng yong a upao hakani ka office ne thau DC wo to pai phe yong district hejing to woni gi scheme wa khnang yo pen bha pen met chu chu gi ya kani na kaleng yong i dalele im chong klik ti toi termi ki